je gungla tong dari kata paksa bosta bisingo bol do je gungla tong bosta bising dari bikha kan kondisi toi yang buskang mat ko bol balai ja khaisi okay umte kena dilai da khaisi. So guys, so jotona fungkam, so welcome back to Revision Rider channel. So guys, ini ke chung bol ka thai tong tam ning ke Christmas ni ya gulo tabuk bol kari kana ko ses khatam nge totally ngai let's say villagers middle class family bol sara chin lai pata tama tong ba heriba nge struggle khenang bai not pa na su tong kunung ya nge jota bare help khai ota family we help ma khai ne nori to tom bol ta yang pi chong bol ta tong no yang ching bol ta yang hai ngo bol ta tong alka amo nge tau chung bol ka eri ka ya khan ti finita hangai sari go songna kari ke bol pa de pura ges be no bule khai na ba heriba ngai bising go scar city tau actually economically problem to no order chino economically no problem to bujje kena economically like tarane pesan ta okay paisa ka problem hai. I hope norok an blog am support khai dingo, so thank you so much support khem bage am dengan support khetone share khen ta like khen ta comment khen ta the channel ke dakha takai to subscribe khen ta bothe subscribe button kori da aba click khaya ke nai ajaga last bell icon dong do momo bell icon dong bell hage rijak ajaga sini saka all jak dong all press khari ngi simisi jokhon na video upload khane logo non thang lo de ko je muin sikang thang na okay boss toram jak tab sungte se bol na ta actually mo chin bagan do chum bagan pe bol actually pra crash no dabo bol tuma phungan ta bum te bol na ha ko de tama okay bol rung jak nge boss taw ngai je gungla tong mandari kata paksa boss ta bisingo boss ta bising bol do je gungla tong boss ta bising dari bikha ngai ko ta tong khajak nge taw mobile mo ta kora guys live cost ka kun mana kare because parents no simi dibe kare tam ning kai parents no proud khana obviously bro sima pus cost khane de obviously chumu ke help khana nge tabai koro mo puri kai tlang ta rikaya ka nei am para thanga ka nei no thang ko ekta feel nai khato something view like this gor utla tong ro khato utla tong ro musuk nal thajinga habe khane korch male masa kumata ko korka anyway guys no sip ge bolta kas kar kya guys channel ko ta subscribe ta like ta share ta pogdi thajin sle mo te tor do okay tamon last mon pare fan de sang boss tam to mana sinai ge mo ka hatlang thasne ta mon pare ta tha ka nai o da go mo piece khaine okay so guys channel share khaine ta pogdi okay please and subscribe ta pogdi like ta pogdi comment khaine ta video bahai ka tam cha tam chama tong comment khaine ta pogdi okay support khaine ta pogdi okay belen hilik. So guys, ini video orang patek senai. I hope norok video na raja kana te video jadi bobat hamjak bobat mong tinggal komen kan tapuk deh te hari kita blog te na wahai na hai te malai fina tong kang tong di. So see you in the next vlog. Take care and bye bye.